هنگلدیم؟ با مرداگو تنمیکنی خیمو کدب نیم وقتش روید که هم بخلاشکر را دوست میدارن التیموس نگیرین گومش که هم خیلی مامین تو دا هم خیلی راه دروز میرن هم خیلی چیزا دا نگیرین مرداگو خوب با فکرم که ایوجه و برادرو میفهمن همین چیز در کار نیست چی در کار میخیزه نه هم خطون دا پرابلم هم میکنین نه هم تاکسی دا پرابلم هم میکنین نه هم یک کسی دیگه دا پرابلم هم میکنین برادرو التیموس همین کارو دور باشنده ساغره همین وقتی که برو اومدید نبرود رای دروز میره تا از اینجا باوجار هم میدونه چی قدر روز میره پای با طهرت برد ساغره صبح نماز نخوده حد یا قلم راه در نماز تا بخود نش وادی تل نوی وادی تل زندیا هندیا زکوی زکازال و هندا این Hi guys, we not only have good سلام علیکم برادر عزیز شروع نکنین سوزاکه خوبه اکا قطیم نمیویا برادر خوب خیال ما که میکروفون دارم سوز خوبی بمیرالو چی بگیرم برادرها چی خلن سوزاکه خوبه که شروع نگاه کنین برادرو اپو خوهرو کدومید که در نمرو زنگ میزنی اینومی کانالی بوبوی لنگری گاب میزنی سکیت کار افتسته سکیت کاتون میکنه بخواهین برادرو واریانتوش هم میگاتون بخواهین ایدهانی در خونه میگیرم میبراتون بخواهین میخیزین میم بایجره با آرمونتر همین خلاص ها؟ هم خلای سردار گو همین خلای کراچی نگاه کنیم برادر عزیز یوز میبینیش یو پاساژیر نیستن هوز ای پاساژیر دا ودی تلویزیون شده گیاه همین خلای نگاه که هنگلدیم نگاه کنیم برادر عزیز برادرها خواهش میکنم همین ویدیو اصلا ممکن 5 منوت براوه التیماس همیرا خیلی با دقت گوش کنین دا برادرایی که نمیدونن یا رفیقاتون دارایی کنین همین تلفنی پدنالت یک چیزای بی‌معنی تماشا میکنین بعضیت کو صغیرای این چیز در صغیرای یوش داخل داره برادرو جونتون در خطره همین وقتی که همین خیلی چیزا میخپانتون بعد دیگه بکش و کش این خیلی چیز قطعی گویتون هم کرده هم نمیشه بعد دیپورتون میکنه 10 سال دیپورتت میکنه اونا شو برای چیزی که تماشاش میکنی برای برادر عزیز از همین چیز دست بکشه نکنین یا که همون تلفن تا یک کجی دا پرتون نبر تلفن تا یک تلفنی قطعی تو برکت یعنی که استوریش توزا باشه اکاونتی نوی که باشیش تو توزا باشه برادر هم چی در کن خطون دا پرابلم هم میکنه سغیره رنگ مواری اخیلت هیچی نداره نوخی برای قدر کوشش کنین که اومدن ای پای کوربورتون ای پای زندگیتون ای پای رزق روزیتون شوین برادر عزیز اکا چی گفتن این خیلت گپ زدن من بسیار گپ زدم میگن که بسیار گپ میزنم راست میگی السلام علیکم مردم همه کسا سوزن خوبه ما با زبان روسی گپ میزنم برای چی همین دو گل در جا توغری نمیگیره وقتی که پرابلم هم میشه پرایلا ویلانگری یک نبرد هم روسی گپ زدم بسیار شکارت که дорогие наши пассажиры когда у нас проблемы будет мы должны решать по их языке. Перебиваю, извини. Это надо. Да. Знаешь почему? Потому что есть братья, которые из Узбекистана, они не понимают по-таджикски. Вот, по этому поводу. Да, вот. Дорогие пассажиры, вот у нас действует скидка, кто приезжает в метро Котельники, 14 тысяч рублей, женщины 13 тысяч рублей, из дома забираем 15 тысяч рублей. Бародаро, если у вас есть возможность, просто очистка телефона делайте и аккаунт новый делайте, все. Проблем не будет. Бародаро, кириш дорен, буруд надорен, хавая гуфтанюм. Лучше побрейте их. Буруд надушил, ага. Да. У кого-то нету, инак бубыл ангари, бурудак дори, вопрос намекна. Хичи намекна. Буруд хаме гири лезба, хати вопрос бисёр мешава. Ма уже фамидум. Ака Акбарҷон, хай ба забони шернар чӣ гуфтани и бародаро и вади телмона ай ҳиндустон овардаги и вади телмона ай ҳиндустон заказ кардаги овардаги бародаро барои қадар дарда сухан бугу тамошо накунӯ хам чизе бемаънира дар телефоно то فقط این کارش همه ازدیوات سایده به این نمیشود به شوخی نمیشود این کاری ما هم خلا شوخی کتی Акбарака агаприн, пассажирни. همین برادر رو باید بردگه السلام علیکم همین ما میریم یک خلو کراچی میگن که ما تلفنمون ساده تازه کدگی میگن
ҳамура ҳеҷ вақт ваҷо накунем, нишон битен, телефон ҳамо хидмо карочи пастаратса мекунем, тоза мекунем, мегардонем, метем тона. Ягон ҷо берун мерун, ягон сир рӯиш намекунем. Ҳамин да пештон тоза мекунем, чиётона да дастон месупорем. бародаро мақсад ҳам чизода эҳтиёт кунем. ҳама ҳамин одам дар ҳамин раҳ, дар ҳамин граница пассажира якум душманаш телефон шад. ҳамин телефон ай душмани асосиш телефон ай. ҳамира пастаратса кунем. Илоҷиш боша накунем, ҳамин чикшиёра тамошо накунем. Каден пастаратса кунем, тоза кунем. Аки мардагу ту намекунӣ? Хай мо када будем вақташда. Алҳамдулиллаҳ ҳозир хаш. Шери нара диди дурӯғ намегӯям. Бародаро, як чизи дигара хостум ба қайд бигирам. Алло шоҳиде ки ҳам байни бародаро қатишиштем, мақсад ҳамин гапҳо бисёр рафтаг. Шербачо сағировед ки ҳамин бахлашкара дӯст медорен, илтимос нагирен гумш кен ҳам хеле моментода. ҳам хеле раҳ дроз мерен, ҳам хеле чизода нагирен мардаку хуб. Ба фикрам ки иужеу бародаро мефаҳманд ҳамин чиз дар кор нестай. Чӣ дар кор мехезен, ҳам хитон да проблема мекунен, ҳам такси да проблема мекунен, ҳам як каси дига да проблема мекунен. Бародаро илтимос ҳамин коро дур бошенда. Сағира ҳамин вақте ки биромадид набарот рай дроз мерай. Та аз инҷа ба уҷора медонӣ чӣ қадар рӯз мерай. Пой ба тоҳрат бурад. Сағира соф намоз нахӯрда, ҳад яқал ҳамин раҳ дар намоз тавхон. Як чизе ҳастан ки бародаро марг хабарат намекунад. برای اینقدر احتیاط باشید. اکای مرادی هنگل دیوجون یک دو سخن که خدمت علیکم السلام. چی بگم برادر؟ خیر برای تلفن شما گفتین، برای راه شما گفتین. من چیکار میزنم برای پاساژیرو. داخلش زنگ میزنم میگه اکا ما را 10,000 میبره، شما برای تو 14-15,000 میبری. برادر ماشینای ما نه، ماشینای ما تو آخرا میروه، یگان پریسات کار نداره. میریم تو آخرا میگردیم میبیم. او آدمایی که شما را 10,000 میبرن او میبرن تو پلاوین دروگره درش با شما سومتین میرین دیگه ماشین دا اوسش بود دیگه دو گوش پدر تا رحمت خیلی برادرها شنویدین ایم گرانیچه میروه کی؟ ای هنگلده وای سایه با کامراش کن گرانیچه می سلام علیکم پتوشکی Ироз бегрем граница же. Салам алейкум. Давай деньги, я по-английски сделать вот это реклама. Хорошо, брат, скажи что-нибудь. Давай деньги, я... Да, решаем, что шеф здесь, решаем. Английский сказал. Английский. Это какая страна едешь машина? Таджикистан. Казахстан. Yeah. Kazakhstan. Hello guys, this is Koteniki, Moscow. Kazakhstan station. If you want an affordable vehicle to Kazakhstan, please come here and have it. We have a new cars you can see. You can have taxis and we will have very good cars that can take you comfortable without any problem. If you want to put your baggage and everything, we got it here. We have a booth that can save your things from here to Kazakhstan. So please come to Kateniki, Moscow for Kazakhstan car. Goodbye. Вот наш водитель. Hindustan. Наш водитель, новый водитель. India. India. Hi guys. We not only have good vehicles to Kazakhstan, we also have good drivers. This is an Indian international driver. He will drive you from here at Moscow to Kazakhstan safely and comfortable. So come here in Kateniki. The cars go fast, you know. When you're here, for some small minutes and hours, your car will be going. You don't waste time here. It's fast and convenient and then comfortable. So come here in Kateniki and purchase. As you can see, these are the directors around. They are all here to make sure you are safe from Moscow to Kazakhstan. So, goodbye, bro. I want to see you here coming for Kazakhstan vehicle from Moscow to Kazakhstan. Goodbye. Спасибо. Деньги много. Ты знаешь сколько? 10 тысяч. Вот оплачивай, не переживай. Вот наш брат. Это наш брат Мроз Ингельдев оплачивает. بابای لنگری برادر عزیز
Короче, اینا کومید انگلیسی رو دونه با انگلیچان هم فراد کردیم افریقاست بود انگلیچان دیگه لامه دارو کراچه اینا بیاین بره میکسون ریمیکس شد گفتی اونسا با لنگری یک خواهش دیگه برای پاساژیرو همین وقتی که زنگ میزنین سمیلا گپ زنین فکر نکنین ای حالی میرم ای خیلی میکنم او خیلی میکنم ای مرا که خوب خودم هر روز راه میرم بیام خدمت قبیدم 20,000 ما گرفتم برای چی؟ حجتم سراکش بود شدگی بود خدمت شعر اینار میگرفتم که یک شعر را شکستم خیلی که همین خیلی خیلی نمیشه ای مردم تو آخیره به دکمن نگردین دلپری نشین ممکن رد شود حیات تومه سوزه با پیش از سالی نو برادرها برین دکمیتوت نسوز اکه هم گفتن داری هیچی نمیگوی همون گفت نمیگوی گفتنی ندارم اکا گشنه سیخ یه وقت مخمونده کراچه بس کرده که برادرها خدا نگهبانتون علاقه کنین کراچه التماس حجر حجور کنین لایک بزنین پهنش کنین ده